Nana Hine and a Moshia Sabre area. Opposite or Chremo, Sibian, the authentic source. Na the Akobana Bani bread, the Etienne Brekum, Yanana Akusia Miahen, Pese, or the Nimia Esia Kunyaso. Na Yakode Cotton Jensen, Eddie Abato say one far a Monday, na Mambre Council, and yes, I don't know. And Intina Edin Jensen, Abetunosono. Enti mesre se brekum nyina frina da koi so bi ba be katro so obesi no brekum ayemfie bra na betie bia menko ho esanse aya ni bre bibi se wokọ ho na se asem bia to a wa ono abusuafo asem enti na yakoje court injunction a ye de abeto so no court injunction ni ya ma police commander bi a ya ma ayi register a ye de acting president di ama no oyema de kwa no odwane ye konu nua onso no odwane enti injunction na ye adwuma but on pese o mu use force e de ya de obeku wa e basa na nakwaku nsia asefo na nakwaku buache okoji akondwa no free kuma atufo bai to say da asefo de akondwa no oyema aka kire say francefo ye donkofo nti saase ni bia no e da ho a ye de ko original chiefs say omohwehwe ya asenum na say edi fata na say akondwa de ye dia be fa ya de mai afeso ohima no ko ye kantan wa amane kopie kumas mantano kopie so ntano omutu komati e ma mohwehwe ntano nyina komati ntano ampie amma bontere ama abusafo bia ante ho asem no ane so okojira opja ne nua nsa say odene ne obedi akondwa enti brekuma me kama omo akwanto nyina obi ate na nahe na nka say omo akondwa ahensi abese besiri brekuma no elimu nti obi ankobe ya announcement ya obi na nazochi ema omo na nsem wo ho ye ka wie na ya sondie kwanzo a ye bema obi a kurunafo obi ate na nakwaku nsiansefo eye kura so he na naboache amankura chian onu di asemu ya nim obema omo breku nyina bi ate na fe aya sondie kwanzo ye mpese moja begu breku ho a ebe kwa koyese sampade no a sabi ye nua binima wuwu binima ye bafa ne binima bubu no ye mpese ase de bi breku ho a nti mesra dofo nyina se aseba na nahi nete ye kana wiai minin se ekọ wiase nyina obi anti na sopam no onfanya adwuma se na be ya be ma sundi abe enta obreku ho a ye benya kona didi kama ye benya kona akoisuku ye besua de be nyina ye seremo nti ayense mete awie a ayense no ho ase na meka se obi abe fa so be ka kire mo so si hina na oditro se ase no wabanim as original house of chiefs nti omoka minise muaye no e ba bontra kurunafo manyina bete ni afam na kwanso amane kwanso ni de asibri ko nyene nti me da wase na kimba me sandem ne wo ha na ajiwa obai data no nya ni hema no bebetu anyi nse osrem ni ko hu nya pan na bemfa kunja no bemfa ma no nka gum ko ahemfie ho ko hu nya pan no efiri ho no Top TVG, the authentic source. Oyinipa omuade o chefa o mso fie ho ntino pempene ebe nya pan se eja fie wura no oba no we unu ho ntini de ndi sei ke so omomodi na de onji ntino e ba kro tisi wa kanu kwa nti wure le kunjalo mano ofiri wa efi akoba bi oko eja betra ho an be kunjalo mano ile kunjalo mano nne o kan se nonkofo mina na kwakusia oto nyamfo so mako nson na kwakutia na trankwa dabie bejewu na ebuna panyini na ebuna kuma be pasi na na chese na namba chino kunjala dana mamaja mana na namba ba panyini eye kwakudia wo oje kunjala fiam ya ne odikana ne ho ntiensa no wuye ne kwakudia wo na kofa yimi aba kaka ordinance kunjala so na kwakusia ne kofa na fian kam
amia hina utosu nyensen ni nana fi techimentia or bebe obere no sense tane Berekum ha Jordan station ho odo tenam odi ni ba ma Kwesi Jewu mam nana okubwachi yi adoma ochichiri kura su kuro no onne ba amu abugwadan se bantiti ba ma to se nana okubwachi yi adoma DCN no se omomodin na ontiti ne ba no obo modin tete Kwesi Jewu no owu ma ni dina kunja Kwesi Jewu ni dina na kokunsia na kunja odi akunja no ikokofu ni no ma nyina elma Kwesi Jewu Kwesi Jewu ye no ye me mame oye badu unda fie badu ne ba be ma okubese be ya mankura wachi mankura no odi Kwesi Jewu no na kunja onusu majinu suwe mofa mankura wachi yeto su mienu no owuye no atafoje Kwesi Jewu ni nya kuma ni di ofoko kubese no nso ne kunja mame wuye no ejewa no ne mame adoa no ni di mame kunja na mame wo fu wo sefi Top TV GH, the authentic source. Otikuko no ba no disika no mam ndi makọ mame no ye adoa no efoje yo suro Nadi kule janda bane patanti osi ye nokofo francifo jita kimentia nina na kofa bedi bebe nina na sutu kunja ahempon so nson nina nkurano eji baje kunja no ho nina na kwakusi an kan kibra kan takese kan so kuru gura wo Berekum ahempia yeko duru sinyana high court fi wasanko House of Chiefs ko wanci asisi egusua Supreme Court baya Supreme Court ne ekwe bedi judgment ni na bebe tinna na ko kusia kwaso kunja no ejare mamaja ompibe ahanu agiana tinna na ko kusia ko hemfu no to sunson nje ko ji kunja no odi ba nje ji wa kase no ko fua enye no kore bisho ni opa ponyine ye Kwesi Jewu wadi ni na ko kunsia kunja ni me so mofa eye amankuna boachi otosu niyo nso wadi Kwesi Jewu no na kunja ne asepo Jesu adi mofa no na kunja ne mofa sie ni mpo no na amankuna chia boachi amankuna chia otosu miansa ni sisi wafa asepo Jesu itu sisi and sisi usola usi ya Francifo di wokano ayen no kurasa ya Berekum hano nano ma kwatule Berekum so ne ha di Berekum nyina ase ama ya tiase asese kosia jewa o mame kosia doa mame nechiba oba panyilu wuye onye sisi kekula finkala bae wa mabe bense funu ko ala ko nja ya ni dia nini diye o mame yale da so wo so mi nshana na ni women sam ni bibia o tikule wansi ni hoda na ya ni la ye ni baba Top TV GH, the authentic source. ni baba ya to suni ni ya ni na ye ni baba ko asese akonja toye meba haya bakwa bajufo ne ba sana ya pi ye diso ana kwa kubwa chi ya babu njanto kisu sa nyankopo nya adom konja na de di yansam na ka sembi ya hobi sani ya yeso ya ho ya sale wa kula ketwa uni hwe mutin ka sai
se bontuku fo se dien fo a wumbia nti na wo kula no won ti ase de kunkule se be ba so adi wa hu nti kwankula na nso a o tinka sa asan no me de se be ye lo oka mu se nyina ma ye hu se di bia so ni se de nyina ye nipa ba ko nda be di ni mienu ofiri benkum anu o ko nifa ofiri fa so anu o ko benkum abia aboa ama bibia akoso wo watoso miensa mama aya ba twa wa beduwa watoso miensa wo sele wa be fodo ade he fanyin ya de ma sa nko tutu bibi ho ko sele be de ma ye metwe ni wadi wudi ye wuye so oye ko so wandi mi asumi siso na se de ko ndan fan ko ali be di no enye lokole sa yani ayinun kula so yin nan o fle ye ka en ko se wodi wa ko nda wa fle bia e ti bile kunwa wa no na wo fo pa hin fie se tu ga me wa ko nda sikula bia ni ni ma ti ko nda fie o wi si wata e ko kun sa kula wo ti abontan fie hon na na ma man on hi ma metra ho an nan ne o ti wa be ti sa bi na nu ku be su lo pedan o ban so ha no ti mo ko abulo sa nu na kwa kunti ama kwa tibe ko di sie no onko jibo kwa ayi tasi lo ko bokura so yin amane ni be kura so yin oko le kula na amane afa kula wa gba mienu so ho bi on petan du ten so han la su fie ni kura ni miele amane kwa hinfie kwa bana kula kire nko an te ho bi an kan ho akura na hwe ho abi sisa bi onu nko tena ho no koyi okotena ho no te ho ukotia jewa nana bia fie ho tene na so wugula ho da adi krofo ba ya yin fie so wa ba mbe bia nko dini hini ni krom wo hia ba wa aflebe ben ka hwi ba so lo pa chi udi njunja ndansin wo da atoso ama ben han asese oda ho ni ko fie bo akula we ko fie sika wa ma yen ho ye be ye ni ba si ntutu me le aliti akonwa no so wa sa no na me ni anya ndakula sa ama sese de nyina aso ye tifiri asokole abekwe bebe mlana bebe penika beko wa pambe wantu bakunja kula mabanti nasi unkwa watu nasi yi unya ba ma odu be sie kunja so anya ndakula so sa nti sese de Top TV GH, yankopon tue the janko authentic nini si hene source. anu so no tu hene aha nti ya nwa san ben kan ye na bibi an to ye ya ba man so le kum goli ko ci kampo ano bia ba ha ni ade ndan lan ya ja man so ba sai kulu no na ba ja nkura ba ka ha hu ba bia ba fa enyan no kule tin dia ma sa me kan ba ka mala wala te ya ci ben kan tun no kule ba bia da ba le duala o kukulu mia ha tin dia me ka ci le bi ko mai duala no wo ya bia olu na be siwa na se bia ba o ye wa se tin dia no adono nya se bia be